Ko od nas ne pamti Faruka Fazlinovića, vječitog rokera, nesretnog muzičkog producenta i nesređenog sina koji je balansirao između ludog Izeta i normalnog Damira. Faruk je bio srce i duša serije Lud zbunjen normalan. Svojom nespretnošću, humorom, ali i prepoznatljivim promuklim glasom uveseljavao je milione gledalaca punih 11 sezona. A onda, u jeku najveće popularnosti i snimanja novih sezona, Faruk je preko noći nestao iz serije. Scenaristi su ga poslali u Švedsku, a gledaoci su ostali u apsolutnom šoku. Godinama su kružile razne teorije zašto je legendarni glumac Senad Bašić odlučio napustiti projekat svog života. Da li je u pitanju bila svađa oko novca, zaštićenje ili nešto mnogo ozbiljnije? Ono što je publika tek kasnije saznala jeste da je Senad iza kamera prolazio kroz najteže trenutke svog života. Borio se sa strašnom, teškom bolešću. Izgubio je svoj najvažniji glumački alat, svoj glas. A u isto vrijeme prolazio je kroz tešku porodičnu dramu. U današnjem videu otkrivamo vam kompletnu 100% tačnu i provjerenu istinu o životu i karijeri Senada Bašića. Saznajte zašto je stvarno napustio seriju Lud zbunjen normalan, kako je preživio 3 teške operacije i kako ovaj glumački velikan izgleda i šta radi danas. Ostanite s nama. Za milione ljudi širom Balkana on je jednostavno Faruk, ali Senad Bašić je glumačka institucija i jedan od najvećih umjetnika koje je Bosna i Hercegovina ikad imala. Rođen je 26. augusta 1962. godine u Trebinju. Glumu je upisao iz čiste strasti, a diplomirao je na prestižnoj Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 1987. godine, gdje danas radi kao cijenjeni redovni profesor na predmetu gluma. Mlađe generacije to možda ne znaju, ali Senad je 80. godina bio zvijezda neviđenog nivoa. Bio je dio legendarne postave kultne predstave Audicija u ulozi Kjajević Marka, koja je punila dvorane širom bivše Jugoslavije, kao nijedan teatar prije ili poslije toga. Također, 1990. godine započinje igrati u kultnoj predstavi Umri muški, koja se bez prestanka izvodi već punih 35 godina u kamernom teatru 55. Njegov filmski opus je nevjerovatan. Briljirao je u filmovima Praznik u Sarajevu, Gori vatra, a njegova uloga Fuke u remek djelu kod Amidža Idriza iz 2004. godine smatra se jednom od najboljih glumačkih kreacija u modernoj BH kinematografiji. Senad je bio izgrađen, cijenjen i višestruko nagrađivan dramski glumac, a onda je stigla 2007. godine poruka i telefonski poziv Feđe Isovića i uloga koja će mu trajno promijeniti život. Kada je osmišljen lik Faruka Fazlinovića, zamišljen je kao propali roker koji pokušava prehraniti porodicu vodeći muzički studio kroz koji prolaze razni lokalni likovi. No hemija koju je Senad Bašić ostvario na setu sa velikim Mustafom Nadarevićem bila je nešto što se viđa jednom u 100 godina. Senad je u privatnom životu Mustafu zvao Tajo, a njihov odnos na setu bio je toliko prirodan da su mnoge legendarne scene bila čista genijalna improvizacija. Faruk je postao glas razuma koji stalno gubi živce, čovjek kojeg nesreće prate na svakom koraku, ali kojeg je publika obožavala upravo zbog njegove nesavršenosti i topline. Serija Lud zbunjen normalan postala je najgledaniji televizijski projekat na Balkanu. Senad Bašić je snimio nevjerovatnih 11 sezona. Radni dani na setu trajali su i po 12 sati, a popularnost je bila tolika da glumac bukvalno nije mogao prošetati nijednim gradom u regionu, a da za njim ne viču Faruk legendo. Više od 10 godina života uložio je u ovaj lik, no iza tog ogromnog uspjeha, iza zatvorenih vrata, počeli su se skupljati teški oblaci. 2018. godine Senad donosi šokantnu odluku, napušta kuću Fazlinovića.
O odlasku Faruka iz serije dugo se šutjelo, a produkcija je pokušala nastaviti bez njega, uvođenjem novih likova. No, sam Senad Bašić je kasnije u intervjuima za medije odlučio javno iskreno reći šta se zapravo dogodilo. Suprotno pričama o svađama sa kolegama, razlog je bio čiste pravne i profesionalne prirode. Naime, u julu i augustu 2018. godine Senad je od izvršne produkcije tražio da se promijeni tekst ugovora. Kao glumac koji je iznio preko 250 epizoda i čije se reprize vrte svaki dan na desetinama televizija, tražio je da zakonski ima regulisana i autorska prava na svaku reprizu u narednih 50 godina. To je standardna praksa u svijetu, ali na Balkanu produkcija to nije željela prihvatiti. Pošto nisu našli zajednički jezik, Senad je ponosno i čvrsto odlučio da ne želi nastaviti rad pod tim uslovima. Međutim, to nije bio jedini razlog. U isto vrijeme porodica Bašić prolazila je kroz jako težak period. Senadov otac dobio je tešku dijagnozu, leukemiju. Glumac je shvatio da je život prekratak i da je 10 godina proveo na setovima, zapostavljajući porodicu. Odlučio je potpuno se povući iz javnosti i snimanja, kako bi svaki slobodan trenutak posvetio svom bolesnom ocu u njegovim posljednjim danima. Bila je to odluka sina koji je stavio porodicu ispred milionske slave. No, sudbina je ubrzo pred samog Senada stavila najtežu moguću životnu bitku za sopstveno zdravlje. Nakon porodičnih gubitaka, Senad se polako počeo vraćati filmu. Tokom napornog snimanja filma Bosanski lonac u Austriji, njegovo zdravstveno stanje se naglo i dramatično narušilo. Dobio je tešku, galopirajuću upalu pluća zbog koje je hitno hospitalizovan. Ljekari su u bolnici Rebro u Zagrebu obavili bronhoskopiju kako bi eliminisali sumnju na rak pluća. Proveo je čak 21 dan u bolničkom krevetu. Tada su ljekari na njegovoj lijevoj glasnici otkrili leukoplakiju, leziju usne šupljine, koja ako se ne tretira hitno može preći u maligni tumor. Za jednog glumca glas je sve. To je njegov identitet, njegovo oružje i njegov alat za rad. Senad je hitno morao na operaciju. Ukupno je prošao čak 3 teške operacije, glasnica i dugotrajne mukotrpne terapije. Glas mu je u jednom periodu bio potpuno uništen i nestao, a glumac je proveo više od 40 dana u potpunoj tišini, ne znajući da li će ikada više moći stati na scenu i progovoriti. U intervjuima je kasnije sa svojim prepoznatljivim mirom izjavio: "Imao sam ozbiljnih zdravstvenih problema. Dobro je da sam uopšte živ." No, rođeni borac se nije predao. Podigao se iz pepela, glas mu se stabilizirao, terapije su dale rezultate i publika je konačno mogla udahnuti. Senad Bašić je u stvarnom životu pokazao mnogo veću snagu nego što je Faruk ikada imao u seriji. Izborio se sa nepravdom u ugovorima, dostojanstveno ispratio oca, a onda pobjedio tešku bolest i vratio se tamo gdje mu je mjesto, na filmsko platno. Film Bosanski lonac, koji je snimio u najtežim trenucima, doživio i ovacije publike, a vjerni obožavatelji na društvenim mrežama su poručili: "Živ i zdrav nam bio Rukfaše." On je za nas bio i ostao neponovljiva televizijska legenda. Pišite nam u komentarima koja vam je najdraža Farukova scena iz serije Lud, zbunjen, normalan. Da li je serija izgubila smisao kada je on otišao i koji film Senada Bašića vi najviše pamtite? Veliki pozdrav do idućeg klipa. Ćao!